Kaping jadro manuk inganan sane kaping papat kadi puterani deyang ageni jayu ide wantah mapopasi empu kuturang sane sane pinih alit nike ne mangkin malih atur ngayang titian ya ampu berada pasengan nyawa dur sampun taler kapicayan nami ide wadah mapus patu ide empu peradatan jawenten tiosa maka panja magelar wiku sampun rares dhuwur puniki uterani dane sami sampun regi padhepuput ngemargian upuk karo maput galo madu jati rike raris ide magelar wiku utawi sulingi ya sedekari kesane dumun sekantun ide para pandita sane makepanje kantun maragwalit utawi rari sareng sami kantun punikalit setate punika ide ngemargian utawi ngelaksanayang saniju kebaos darmo patut dipuniki ya yoga Kocak
ingi ni mangken atur ningayang titiang munguing pamuktian sajaroning yoganide yang puteran jaya mije kale putra saking kateleban utawi kelajaran yoganide prasida raris mikulikan warih wantah kalih diri ya. Neluhuran mangok laki munguing raris puteran idane sani kaping sulung ide punika wantah mapur ragayan lanang ya. ne alitrana manguk ngelanturarisane kaping rwani punika puteranide wantah meraga istri utawi jawadu muing aran puteran ide maka manut raris ingyan punika kadipopasih puteran ide yang puteran jaya maka kali ya. Nelana bedaragano sani puniki mapuragayan laki ide watah kapicayang nami wantah betaragane maka ngarana Batari manit gani kali sani meragu istri ne mangkin puning ngayang titiang ide wantah kapicayang nami betari manik genitan jawenten tiosa arana putrana sane alida
punika wantah make sami sampun prasida kapicayang nami naler punika sami maboragayan istri ya.